Hello. Workout trend my introduction. Claim lo nela. Coming to silal pek lua nia. Peka ti minau trina. Kemahi K11 certified personal trainer le certified nutritionist kania. Chuan special populations field a hian kemahi ka specialize naka anile ta kami PT le nutrition pialama khan. Hemi bi ka hian min rondo emo min chor do inom chuan Instagram mo YouTube through po hian ka biak thei renga one-on-one PT po ka petheya one-on-one kerlo point hei chian anga workout du ma se PT mamo siang te dinga khan ka pethei renga kami mania train she chian te na train du antinan chuan one PT ang chi te po kha ka pethei renga ma se tiang kha chuan a rate kha adang ve lek don ta kham lo she thiam sak phot ula chuan workout program le diet chart vel te po hi mamo ang zirin ka customize saka mamo ang te ten ka siang sak thei boka chu milo she chakula chuan timing bi ka hian morning afternoon evening tengan zan lamthleng poina thei vek ta slick gym a emo gym danga duinom chuan tiang ka pohang ka biak sak thei renga kha chu mani man hun te khalo soi tangula kema slot online ni chuan khamia khan in biak ram kan tum ta menga okay kha ni ri po se kema lampanga shet bel du non comments lama te han lo soi she ula chuan workout lo chan don ta wo. Hey guys, welcome back to chuan leg day and dona going to kan leg day going to hantila hemi chuma kan leg day hi squatting kan tranta amain ka video masate pre exhaust te weak body parts khoi masak tur ti te pon sai thama se chang chuan yeah sometimes you gotta have a little bit of fun, you know, to squatting ka trana sometimes you gotta have a little bit of fun ka ti am sia kha chuan hey chang chuan kan workout hi feel lo chang te pe lo chang te demotivated do chang emo chau chang te pon chu hey tlema boy ni big te pom thaya mutlem ni te tiang khan workout sham kan du sia kan ui thong ni chun endiran workout lo ai hey nia kan pe lo point kha chu push through ngai don ta out of the comfort zone ka ngai ta ma se hey tlema mi hai man hian kan favorite exercise mo kan exercise nuam ti te zinga mi mo hian han chanila athadu big ta hey momentum kha thlemin kan build ve lek the ta chuan khami kha soida ka chu momentum ti ta ka chuan he workout pe chang te hian hey mani in cho phu dan hi tam tak om ve ni chu kema khati thin big na chuan kema hi in self motivated ka tum sham thin ta chumi chu endinan workout ma motivational videos and the point motivation to kan share ka it doesn't last long. It's like a burst of adrenaline ang hanita mase if it helps you get that kickstart you always need it. Yes, you can use that every day. Motivation so no need in ball kan tiang da hine mani in refresh veza hinga ya jing to leo chang ten hanin motivate choila then nilum mai pa then deep breath and then mani ka hanin motivate chola chuan motivation data ka chun workout lai ta hian hey la nga hla chi ten ta ke hi kani bokta la ngai sakin dong ko ti ta workout pa hian tan apoi mo ko ti ve na pakata chuan kan la ngai sa khan mi motivate ba ka mi hi chang he chuan hey kan barrier tam taka chang hian mi min push pui ve thei tak mewa kan lo feel ve pe chuan hei atang kai ka ti ve le na ni ta then kha chu khami ta lo pon an thei ta chuan tha ani ma ya ma se ka sai dum zo ka chuan if you can get every ounce of bonus more from something or someone chante in motivate on the pon yan chu khatia ani chuan it's safe to do so. Hey, unfair means te ni lo chuan mo in thiam thong hatia ka sai chuan kata
in motivate ka poi mo vele a chan chu need in workout lo mai la it's kind of like an everyday thing activity pakhat ani ve wangin habit anga nei ve the nia. So if we want to build a habit, we gotta at least push ourselves for the first few weeks or so, as to say first month 30 days chung ka scientifically proven the point me thaya nilo me thaya ma se if you can manage to do it for 30 days, I promise you it'll become a lot more easier ka ti khan I all chau char char to lam ni lam. Of course you're going to get stronger. If you want to get better, it's still going to get harder, but you're always going to have that push ang khai sham. Hey, mentality apo mind ka thei ngai lo chumi chu nia ka ti char chara ka thaya ang kan mani ka kanin motivate to na ka kan thei chau pha zela mani motivate ve tan soi zawa nga ngai phut la chon workout na pangi soi le lo kila hemi leg day hian ma sain squats in ka chanta squats azong kan shianga quads glutes hi the main thing ang khanita. Of course muscle dang kal de bo tam ta stabilize nang core te nga core strength te power span te nga ya back stability te lower back strength te po nga ma se kan main kan primary chu quads glutes ang khanita kan form kha chu eng po lang ta se low bar emo high bar emo po lang ni se kan neng lau kan femur length zir ten kami ka chu kan siam rem mei thin ta hemi squat zo hian calf raise mo calf press ani zo ber nen chu hemi machine en ka tia ka lo record tel lawa chumi zo chon leg press a yang ka tlang le nga ta ka sets how hi ma ka soi thina kan 3 mo 4 sets ang hian fixi ka tum tlang puita a set si chu ka fix ma se a rep si chu hey on the heavy side a chuan 6 minimum ang khang ka ta on the lighter side ang chuan tinan isolation movements te ni chuan 15 reps emo vel ta po ka han thleng thin ta 20 reps ang ta po henang lo ta ma se kami kha ka soi ni chungin leg press ang ta po hian hei heavy set ang te local ta la tinan maybe 200 kilos te lo da ta la kami kha ka thei za failure gain push thin ta hei high volume chang te omanga low volume chang to manga ka high volume manga te chuan leg press ang ta po 15-20 reps ang ta kha heavy te win di ka tum thin ta pakhala chuan mani instabilize ngai lo na exercise ni ma se machine ni ma se rit over ang le chi ka chu mani hei atu lo lai de lo tang thin ta te kan thil kan grip na te mo kan muscle dang dang lo flex fak atu lo te teng kha atang kai vak lo ta so chuan weight po kan handle pa ngai de kan handle the emo I reach at any point reps kha chu reasonable amount kan thei tur hisab kha ni se a thaber ta leg press ang bi ki chu ke ma ka fak le chana chuan so no machine ania mani stabilize te ngai lawa squat changa chuan kong te lo khama core te kan putna lama te kan back te khami kha alo give out ma chin ta kan target muscle give out ma khan tinga khan machine se chu ka fak vele mem ta safety te homba ka nia squat po safety bar te pom thei tho ma se kan primary muscle give up ma khan secondary muscle how to hello give up chin ta ka ka tu lo chin tu nia nom chin tho ma se tinan leg press ang te po to han fak le chin la tom te chan fak lo ma se tinga hi chon leg press ang hi chon ten khan ma ni dong tokin failure thak the ma ni point spot the khu ba te kan no tong ma se hei poi thui lo turin chan chu kan patela bone te it's like a floating bone mo film kharangai ta rule arwa win zom chat ni lo wang han norbel ti te po om thei ta chuan squat anga te po knee sleeve te enge knee reps te kan man thin pakhata chuan
khub chak lo ti chak nan te bel te po kong chak lo stabilize lo ti chak le zo nan ten in brace ke mani brace body kan brace thiam le zo nan energy leak out om lo nan kha kan man thinang te chu ni ta te khan fin khul tu ka tho ta enge mo hleka enge equipments man reng tur ti nan chong lo ta khada a safe a thae kan ti wang khan chan chu thil pakhata chu kan workout khan mi zong zong kai nang lowa pian na ngor tum te na chak ngor tum te chan chu a kop te a chan chu fitness lam weight loss weight gain whatever it may be list chu tam ta te khan ya te khan share tur pakhat chu functionality po mo vele ta chan chu kan workout din squat te po kan daily life a chuan thil in chunga te un sanga chuaranga te lo da ngai ta se niam atanga kan choya deadlift nga kan choya heta clean and jerk style a dara kan da chawa kita kan han nor chau ang chi te po kha mi thla chon lo thiam lo en lo mi thla thiam ta ngula teng te po khan functionality a chon khamit ti tur ngot khan belt te knee sleeve te knee wraps te kha imang kher kha atul lo ta khan equipments te lawa chaktum kan joints tendons ligaments muscles chu chiang sa ta sha sa ta khatiang ti chaktum kha apoi mo velia khate kha ri ron nei vele thin te po tha nia pian na ngor kan to ni pon khami tel lawa kan ti thei khan kan tan I athat me ba ka kan day to day life a khan min pui na kha anga zok don ta chan chu masal mas nga ro ta khatianga ke mani kan tangkai lawa kan functional law le si kha chuan ke mani a po demotivation khan ni vele de the da ni hey ke mani aya sekla ma se ke mani aya function chazo I til activity re po ten te po khan the da ma se kata shele tu pakhat chu kan taksa te kan lo build a kan body kan lo build a wang khan hey chakmel fitmel sekla ti wang khan khami zong kha kan wa attain vek thei kher lo china chan chuan genetics ten role te play a missing te genetics ten ang lo tho loma tenga ta khan shet tur nia bodybuilding anga han soi don phase one bodybuilding phase chu genetics hi poi mo vele ma kan muscle belly te muscle fiber nga dan je te enge de ka so hypertrophy kan ti ta hypertrophy pi ala ma chuan hyperplasia mo kan muscle cell lo pun bel na khamia kha kamita pokha genetics role poi mo tak chu ni vea ta khan genetics chami chon muscle ten build chaka chen ka chu performance enhancing drugs mang chung point chen khatina amang lo po anan chief thei kha anan chief thei lo vele chong thin ta tiang khan mani in she chian hi apoi mo ba ka tiangang lifestyle hi follow tum pe chuan hey we should first try and reach our peak mo peak a khan kan natural peak kha han thlen tum photone kan lo enhance chak ani po in ma se enhance ka chu by all means kan son suggest on lo ta delama taksatana thil thalo thlen thei atam ti khan soila holsam berzok mai ome tiang te khani wang khan film khur tlana tha omzen nei lawa lo pong man te tiang te poka ti lo sang tu ne tiang phei chu drug anita kan she tura chuan mithiam te anom to a chanchin tiang lam pang zir te tiang te hi ron shelo tu ne chan chu kan taksa ahong theidani an sa mem ta athalo lam phei chu
theng zung zung hin do ta thalama thlen zo ma hian tinga khan mani in dim thiamila kan shet tur poimo de pakhat chu taksa siam thatur ti chakle zo tura hemi game alut kan ni chuan khami te ha step away san thiamila poimo vele thungani ale tun tuma collect day a hian quads focusing ka kalta athirin squad in hua atata calf press ka chu ko record lawa chuan leg press ha ka kala to bera hian Romanian deadlift hi belt squat kan ti na machine a so ngatita hemi hi quads focus kan ti do big hian chu leg day intia focus big in intia ma se hemi hi focus big ne hi thaga ti le than bakhata chuan kema big ka chuan leg day intense de han ka hian ka recover man lo thina a next leg day na han chu van chuan mani recovery speed as le kan strength nena a ratio zir ten ti han in sem zai be le nga chan chu heavyweights khoite kan tumta tam zo ka hi chuan hei khoiri chak bel ha kan tum nge chin da progressive overload ni fa khan ma se ka kan share le tur pakhat chu kan central nervous system hian shock hi engem ba chen thleng ba kha azo lo ta khami kan nervous system azo chin to khai a recover pui thei tur to kan kha mani han in shet thiama kami kha in soirem vele za kha poimo ta chu di lo chu hei next workout session a po ma aya chaklo zok mang de han khathian kanom chawreng kha chuan ma kha son thei don lawa hemi strength lampang kan aim ani pe ka chuan nia chang chaw kan fatigue ka push lui angai chang te po atam ta ma se khathian kha ani reng khel lo ta ani ji turpon in bok lo ta kan sports khel zerin nia atopa chuan consistency hard work dedication kan tia khami ta ha she thiam poimo kan thil khel azirin push hun lo ta ha she tur nia ke mani feel anga big chuan bodybuilding lama chuan fatigue deuh chunga han push chiam kha achang chuan kan recovery ai hek thei ba ka kan progress tur te it can put a hold to that mo ati muang thaya khami kha hey man mo tuk tur chen chong lovin ma se arang thayang bera kan ge na tur kha kan man mo lua ta khan min pot muang thei zok ta kha shet tur ania recovery hi kan ngai poi mo lo lutuk thin hian ka she ge mani community bi kha kherlo po adang ata po lang ita se kan community dun anasa chu katita hey kartlona han workout te le enge ritwa ti char te kan taksai na zo lo thleng tiang kan injuries te poi nei kan tampa khami kha ke mani community bi ka chuan injuries kan nei tampa na pakhat ni chong ka shia injuries te poi athang chen a chuan alo avoid ve thel tukta avoid han ti khan hey nia kho irida intinare ang chu ten de ase entinan lera ma olympic weightlifting den anila a yalu tan chu nia again e te tha anin discipline tha tin te po ha chuan mom me the ma se khang zong khara po kan ti thei tam tak kan nei ve bodybuilding emo powerlifting te po khel tai la omse nei dewa kan kala kan thil ti kan shet chena kan chher zawa kan in ziu chen ve pe emo athiam zok te kan pan she lo hian khami kha kan venga baka in hiam phe chu adai ri the em ma chen chu dam chung ang te nia slip disc kan ti ang te tiang engemo neu atam ta kan soi vek seng khelo ma se shet tu in nei sa nu ranga she lo tang ta pon la soi be ze ranga workout shim hi kan shet tur pakhata chuan muscle hi atang puin failure thlen pui kan tum tilang so lawang chan chu failure ni lo zon nom kan ti chin tok kan hey harsa over lu tuk lawa kan thei chin tok ma intensity sang tuk lawa kan thei chin tok kan ti za kha chon kan tak sa thei tok te angkha kan ti zel don ta kan tak sa na tang tuk lo a thei tok te kan ti chuan ma son na tu ka
room kha atlem em ta ni chu chuan chuan failure te tiang te pawh khan i failure han ti khan set khat failure top ni kher lo te pawh an tin an set shan hei close to failure ang te pawh kha attain te pawh kha pawh ve em a thiam te pawh kha khami a khan mani kan taksa na a response that kha in she thiam lenga delama chuan mi thiam te pan tur pan shelo tur kan te tenga pawh kha min guide thei lutuk tak me ma se thil re chu hun hian a shil thina hun du tak te ni thina begin mishing taksa pe chu thil siam pathian ti siam jinga ro pui tak ro pui ba de jinga min ta tinga khan kan taksa po kha athiam te kan va pan awang khan an ron she khal chat ni lovin hei doctor kan pana kan na lo zir chi ang deuh khan tiang exercise le enge diet professionals nutrition professionals kan pan po hian an shet kan shet tur pakat chu kan taksa ina amil pui tur ha an zong topa until shet sa atangin until lo zir ber sa atangin khami mil pui tur a response cha tur taksa ina ngai ber tur ti te no zonga tinga khan diet lama ngat pe chun allergy te nei inang lo tak nei te kan ne mishing chu khatiang lamzong te po a lo khatiang lamzong te po a lo ngai tua thina ni wang khan allergic ringot lo a po atinan a mount anga te po atira tha ti awanga mi hi e ro te a e tir tho halang ni rawin thire re hian balance hi apoi mo em ta khata che khan kan thil ei kha kan taksa in hi low response ta se ve khata pek tok ha khom jam no ta om se nei dewa hei small amount changa impact thiam taksa ina a kham khop top lek lek a pek thiam de ha ngai ta nia ei tura po progressive overload ang chi dewa kal angai te me me in she thiam ve nga calorie surplus kan ti ang chi te hei ei tur calories can increase protein carbs fats can be kan macros can increase te baka micronutrients lama kan enhance boost thei tur le kan recovery thlenga lo pui thei tur anga kan in stack thiam de kha poi ve khata ta po khan thil thade chu kan she thei te me kan en ve thei ta me ma se mi thiam de pan na poi mo kan ti chan phata chuan atok chin te ein hal lo tur te khami thil pakhat kan in salu tu awanga pakhat lawin cancel out ti ta po kha om ve the ta kha shiat apoi ba ko te mem boni hari posite bonasata kan noi lai kan workout lai raw footage chete kan lo tilang ve le soi that la ve po ma soya hemi chuma ka workout record la tawla ma karon da chen khat hi e kan lek dei mi ni lo hemi ni hian record ka tuma workout hi ma se kan in lama te kan boi da dongin ka record ke lo ka mo da workout ka ti da zoya ma se hey lo tang ka ti phian mai on ava ha on share ve le zoi closing nan lo tang ka ve da ze ka kan leg te am back flex te lo te ma se he zo ni danga ka video la ka ron pela nia chuan ka soi lai do pakhat chu kan YouTube videos te kan channels te min lo like pa min lo share lo subscribe chin saka wang lop to kan soi do a chuan the mix a soi channel da ka 1 million subscribers po tu ba ka te hilawng chau你就说的。